Okay, even ha mme wa ka sa tlile jalo ke ne ke mmona ke le mone. Like le ha ne ke botsa boiso ka gore mama ke la ka mmona wena Thabo ke la ka mmona wena ba re so mme wa ka ne ke mmona dula fela dutse mona re shebile. Ke a jwetsa nkgono wa ka. Ke re ke bone mama ka kamoreng ka mono a re shebile fela. Ebe o re ke moya bosatane ntho tseno batla mo pulane. Ga a ke tsebe nna ke mmone ya feta nako nna feta ntse go dula ka mono ke hopola nna ga patela rent o na re granteng ya ka le o swa ka la ngwaneso o na ntsha tšhelete rent ka mono. Okay, ha ntsha tšhelete rent jalo e ne setseng yo o tsebe le yona e swa ka tla ba reka dijo ka yona or else nako nngwe o na sa fane ka yona at all. Ebe mme sa re tla nna ke mo jwetsa gore no ha ona eng botla nna re thuse ka mo jwetsa hape ka re ke na le ho kwa ntho ka seriti feta bla ka man diphisi ka motho a ba ha ke utlwa ntse jalo ke rwakane ke rwakane. Okay, and then ya tletsa la hape ntshwene ntse re dula ka ona ka bekhomong ka mono mare e se mme wa ka se ke bona e se ba ntate jwale ntate no ha natla o natla ke sa mmone mahlong mare mme wa ka nne ke mmone ntate no ke ne ke sa mmone nna pa ke ntho tse ntsho fela tshwere molamo o wae yena ha natla o natla kore ne ke bona e kala matile a bule yena hatla atle ya ke shebile mono o tla ba kena ha kena ebe ke tlo ba motho eno a re shebang nna ba gola dikatiba tsa ke tsebe di bitswang tse ebe o tla ba enyolla ha re shebe mo a re shebe a fitletse le tsotse ka bona na tla ke motshware ke letse le nna ke re tshware ebe o tlo tla tsamaya ka jwetsa nkgono wa ka re no ka bekhomong ka mo ba tla re khutlela ka tlung e se le kgatla sa pedi jole se ke bona ntate nwana o go ke mang ntate ke ga ke tsebe ke ntate mare ke yo hlammo a ba jwetsa ngwana habo wa nna le ha bona mo bana le thuela a ba mo jwetsa so le thuela leo a ba sa tsa re ke bo badimo ba mono no hore ebe ne ntho entse ntho ya bo badimo eng ene le ha ha ena nkgono ka jwetsitse ngwana habo hore tlametse betse mosebetsi mo go ntho tseo di tlowe mono no la kwana tsamaya ya ba nkgono ka wa re movies out ra tswa go tsweng ha rona re tsule ele hore ke ne ke kena le ngwana wa gagadi ka tlelaseng ha ke kena le nna ka tlelaseng ebe ho ba le ntshwane ya go wena o mang mme wa hao ke mang tata ho ke mang so anana a etsa le nna ka so ha ke keta ho bua ka mora mono ebe o tlo tla mpotsa hore wa tseba motho go ke tata ho ke malome wa ka ke re ke malome wa hao jwang a re ke malome wa ka mo ka moholo yena ka re ke a bona ha fihla hae a re potela mme wa hae hore ke kena le ngwana malome ka tlelaseng ebe neng ka gadi le ena o tle le ena o sane ke tlo mmona ha ke ya ebe o ba ke bone fela na ha sekolo se tsa ga mono ke bo shebile ka matsohong ana sheba line tsena na sheba ebe ke bona alla ke re jole why olla a re nentse le ka nako kaofela ke ga a sa le go dula le di brand mo a re ha mme wa ha ke tlo hlokala ha re ya mo mene le dula teng go le botsa gona le ho kae ho itse le Gauteng o nkgono wa lona ke ga gona sa le go dula mo okay only to find out hore nkgono ka o tsebana le batho ba tsebana ke clash tsa bona tsa gale jwale o na sa batle re connect le bona na ke tsebe hobane kapo ntwa tsa bona kapo ke tšhelete hobane nna ke ne ke utlwa sesosa e le hore mang o batla tšhelete grant mang ha batla tšhelete grant
okay ya nna ya feta he ebe rakgadi wa ka o tlotla re kopa re ho rakgadi ho mkgono wa ka re ke kopa bana mkgono wa ka a re a bana ka nna banka ke ba hodisitse okay ga ya he a ke re ke tseba okay re dula rakgadi wa rona ha bontate wa rona go monate ra dula but a ka hala le ena rakgadi a tšhentšha aba e se ba motho a jalo a sa tšhentšha a sa bua ka mme wa ka gore mme wa hao monana o na sa nyalwa so hala amohelo like hala tsotsa bo moetlo ya mona and ke ne ke ipotsa gore jale meetlo ho tsela jang ka motho because ke rakgadi wa ka wa ntse ba mpona go ke ngwana ha bona jale meetlo yona okay ebe e tlotla e feta re dutse mo he re dutse a ntshantse a tšhintšhile jalo tsa tšhintšhile a ba re dutse until ke tloetsa matric wa ka last year ke hopola ka January tsa dikolo di bula ka di 17 ka ke sena uniform ntho ke tsebang and ka tlemea go hore ke text le mistress wa ka gore no go sa ne dikolo di a bula and ha ke tlotla ke ya sekolo a mpotsa go ba ke ga uniform ha yo di cover go ntse tsa sekolo ha di yo a re go sa notle sekolo kaya ka nnete sekolo ha ke khutla ka fumana rakgadi a rekile skete di pull over lane kapa le dikauso fela mistress wa ka ona sa di rekile lena ya sekolo se tsa me re di reka then ha ke fitla hae a ke tlo fumana rakgadi a sa di rekile mara be ke mo jotse ke ra rakgadi o rekile skete le jersey le dikauso okay tsena ebe o tla no tšhintšha ka tsona a di beya rakgadi o ka ba sa motho eno a sa re ho nna ha ke rekela ntho itseng ya sekolo nkile kae ke mo jotse ke re ke mistress ka reketseng a re mistress wa hao o tlile jwang o rekela ka mo jetsa ka re ke nna ke mo jetsitseng hore ha ke na uniform a ga wa o etsa jalo ke re because ke ne ke batla sekolo so wena o se o itse ho nna ha ona tšhelete uniform so nna ke ne ke mo jetsa a sa tseba ga ke tle sekolong because uniform ha e ka o etsa matric ka kena he ka kena ka term 2 ebe ho tla hore ebe neng mistress wa ka re ne re la assembly ebe he ke tla be ke lla ha ke lla tla mpitsetsa ka thoko ka tla why o lla o rata ho lla ke mo jotse ke rakgadi o entse tsena le tsena hana o kana re ke la ntse tsa sekolo o njotsa gore no why ke jetse re ke tse dintho tsa sekolo mara ba se tsa go a feletša gore ke tšemose bana ba di rekile ba le babedi yes so o na rekile skirt le jersey le dikausu dieta di ne di le siko mistress wa ka na rekile na ntana sa rekane le blazer ga le trimeg okay so because e ba di rekile final o feletša di rekile mistress le ena reka so why were you crying because ana sa reka ntho tse enough tsa sekolo dieta ne di le siko ne di rekwe ke mistress wa ka ke yona ntene ke re ho yana ke re ha ke tla sekolong because uniform ha iyo a thotota a rekile ene le teng a sa reka dieta tsa sekolo ene a tsebile go dieta tsa sekolo ha di ebe mistress wa tla le tsona he hore a mpone he parity mo tsa mpotsa why o lena se ke motse ke ga ke na dintho tsa sekolo tse felletseng ebe o tla ba ntjotsa ga a ke tla nne ke o rekile dintho tse di okay ya ba ga di wa ka ntse ba motho ena jwale hore o nonong update ka ntho tsa sekolo okay mo jetse ke re ke tla update ka ntho tse ke shotang ka tsona tsa sekolo mara ke se ke mo doubt ke re ha ke tlotla ke mo jwetsa because ha sharp ke ne ke kgona mo jwetsa hore ke hloka di cover o na tla batla ntho tsa hore o tla ntlela tsa ngwana hae okay ha di tla me go tla ka nako eno ke tla mo cover ha di tle ene matric di buka tla mo di cover okay
ke jotsa mistress gore di-cover ga di a tla le tsona a tla letsa bana ba hae le yena di-cover ka tsona. So by doing that bo sa nagana gore maybe I do understand that ne but bo sa nagana gore maybe o bo senya ragadi ya gago maina in a way. Sisi ya hao e ba le ka e ba sa le sekolong le ena ntse le sekolong e ba le sekolong. So ba gara batho ba kaofela be go sena motho leng gore like ke motho leng gore o motloetse ke family o leng gore maybe bo ka llela go yena or you know especially ka dilo tsa disekolo. le mistress wa ka fela Because number 1 o boletse gore o ke tareng o gannela mathomo re ka school uniform then chiki change her mind a feletsa rekile uniform. So no bolela taba gore no e ba rekile lo tse di sa felelang. So that's the reason why memo a o goditse o lla. I'm just saying at that time o bo sa nagana gore like maybe ke be jwang o bo sa nagana gore o senya ragadi ya gago maina. like sana ha Oh okay, continue. okay ke be ke ya sekolong he ke coverile dibuka mistress a rekile di-cover a rekile ntho engwe le nngwe. So ntho le etsa gore ke qabane le ragadi wa ka gore ke la ka mo jwetsa kare o tsebe ke la ka re ipuo and a ke so fumane thuso. Okay ebe o re ho nna ke tlo batlela thuso ho someone ebe neng e sa le fella mo ntho ya ka lena eo sa le fella mo e sa la re o tlo nkopela thuso ya feta. So ho ba nna go ke mo jwetsang hape founung gore e sa le go tla o nthusa ha o so nthuse. Okay, so another question, after everything you diregileng right memo at least o bontshije o go feel a shoulder to cry on right. So onyako azanga I don't know how to put it azanga wa botsa motho go mongwe ke ba motho leng gore ula mmotsa ka what happened to you After ho ke jwetse ragadi wa ka e be ha nthuse ke jwetsitse mistress wa ka. okay Ke ne ke la ka mo jwetsa e be neng o tlo tla a re ke hloka counseling. And then ha ke sa pola ho le tsala jwang a le no ke hore ke sho ho latla mme a one a tlo mpotsa go etsetseng ka story go etsetseng ke mo jwetsa and then e sa le fella mono o go tloa mo e tla be le yana mistress wa ka tla bantsa bua le nna ntsa re ha se wena fela etsa hala bana ba bang but problem ke gore mme wa ha o thusa ele ha ke dula ke lla ka di pain even now ke na lo ba le di pain ka mtjena. So e ka re di period pain but be ke se di period. So memo wa ka ha ebe o re gale du tshwara gale le no o tla me o le tsa pap smear ba bona rona problem ke eng. Okay e bene ke re ke tla lo etsa. So ke dula ntse ke mo botsa gore jole pap smear ha ke lo etsa ke lo bona la ke bontate mo ba re ha ile bontate ke bontate ha ile bomme ke mo batla o thusa wena a fela o fodile. Okay che re so etse pap smear eo sa la bua ka yona ebile ke ha ke so etse ha ke feel ke re ke re o etsa pap smear eo but ke nana ho etsa because ha ke sharp and pain e bohloko like ha ntshwara fela ke go tlameha ke khotlela mmara hore this pain etsehetse hore ho be tjena le tjena. And maybe if mema ka ola nthusa nka be le sio pain eo ka be le clinic ba nthusa ebe ha isa tla ba teng pain eo. okay. So are kenelele ya mama because she's no longer with us right. O feel as if o fetše, is that correct? Yes. Okay Reason why ke tshwajalo ke hore ha ke nahane hore hona le mme ka dumelang hore ntho jwale etsa le ngwana hae and ke ipotsa dipotso tse ngata hore why a thotse why a sa nthusa and why etse ke skebe ka jwetsa batho. Ke ipotsa hore ha ke tse mme wa ka o mfeitse in a way ya hore
Hampa lerato that much. Kere ha ke le tsebe like ke re mme wa ka ke eo eng ntho ke tsebang ya mme wa ka ke Lehlaba, that's it. Lehlaba lo mme wa ka Lehlaba. But mme wa ka o mfeitse because o bone hore ntho e etsahetse ke mo jwetsitse, and ka mo jwetsa le motho a yentseng, le motho a yentseng a confirma hore yes ke yentse because of wena. Ha ke yena ke bona ha mo khotsofalle. Okay, so ke ipotsa hore why mme wa ka a sanka action immediately ha motho a ke to confirm, le ha fihla a kala a bona mo hotletse madi mo ne ke dutse teng le nna ke le madi hore why a sa batla ho lo reporta. But ke re maybe ona utlwana le motho under pressure kapo le yena o ntse a phediswa jwalo ha ke tsebe. So le nna hence le nna ke re o mfeitse le nna ke ifeitse because ke thotse nako e telele. Mind you, you were 5 years old. You were 5 years old. And with that said, you didn't fail yourself. Motho re ka mo blamang e be tlo ba mama hao. But now that she's no longer with us, question e ko botjang yona ko re na have you forgiven her? Ke tla re ke mo tshwaretse because ke mme wa ka e etsahetse fetile. And when we spoke, you did mention or o believe gore the way a hlokofetseng ka gona it was because of ntwa o dirileng yona. Do you still believe that? Ke nahana jwalo hobane ne ha ke tsebe ke hlalose jwang. Hore a qala a bone hore nthina e etsahetse after hore ntho e etsahale yaba e se ba mme wa ka a tshintshileng, yaba ha se ba mme wa ka yana e ke mo tsebang. So ke nahana hore maybe ona sa tsebe hore a ka nthusa jwang o kapa motho ana utlwana le yena ha ke tsebe but ha ke tsebe ke reng. But hore before a hlokahala le after hore a hlokahale le ntse le pain e tshwanang, because ke ne ke nahana hore let me say o ntsa phela hona jwale. Ke ne ke tlo kgona ho mo botsa hore why o dumelletse ntho e etsahale, why o sa nthusa ka nako ha o keta ho bona ntho, and why o dumelletse o ntso tsotse pele o ratane le motho after ntho a entseng hona, no matter ona morata ka kang kapa ona bo utlwa le motho wa hae ka nnete a utlwa ra a ke ba mo tshwarisa. Ke yona ntho kore ke tsona ntho tse ke ipotsang tsona tse nle ha ke le mong hore why me ke ne ke ntseng like ke ntho ne ke ntse mme wa ka kapa ena motho eno no ho rata tletse ntho tse jwalo. And di etsahala kwana di etsahala tsona di etsahala hangata, and ke utlwa bohloko because di etsahala bana ba banyane kore ho ntse na le ngwana le mo etsahala hae kwana. Ke nahana ngwana o monyane ha so re chibo ma 10 7 o monyane ngwaneno no. And I remember ne re tswa sekolong ha ntho e etsahetse re bona batho ba le bangata moo rona re nana ho halwanwa kapa ho etsuwang. Atino mmenwana motho wa hae re ipile ngwanena o kene ka festere kore mmenwana tswile ngwanena go betse a notletse ka tlung. Okay, ntatenana a ba kena ka festere ha kena a fihle a re ipe ngwaneo, so re fumane ntho eo ha re tswa sekolong, so e nkgotlisetsa morao. Ke
ke nahana gore bane ntshonana e nketsahaletse le nna ene for sure ngwanonana maybe ke ne ke le aging ena kapa ka hodimonyana ho yena so e bohloko hence mme wa hae still o ile police station o ile mare that guy o ntsa le teng. Okay. Ke nyaka re feta mo mama pele ne, since she's no longer with us, right? And may her beautiful soul continue to rest in peace. This is what I usually tell everyone. I know o go kushitse bohloko. I know filo ka re nkabe a dirile dilo different. And I do wish nka ba le motho to answer every question you have. But unfortunately, she's no longer here. And I'm going to ask you, you are still young. How old are you? 20. 20 years old. Was I sorry this case? Eka mo mora wa hao. Wa imela mo mahetleng. As much as asogona mo lefaseng. Like I said, I wish nka ba le gona. But unfortunately, she's no longer here. She's not here to answer all your questions. The only thing o ka idirang ke gore o mo tshwarele. And o tshwarela motho doesn't mean or pain e tlo tsamaya. Ke phela ke botsa ke batho ke re e tshwana le pain o lose motswadi. That pain never goes away. Even after 2 years, it will still be there. And as ba bangata ba ileng gore ba tshwana le wena, you are 20 years old. Yes. But you managed to sit on that chair. You managed to send that message. You managed to call Sis Dolphin for help. Because you felt like it was over for you. You felt alone because even more message or how you have no one else to talk to. That's the reason why you are here. I'm going to ask you to forgive her. I'm not saying stop talking to her. Stop talking about her. I'm just saying forgive her. Ka pelo ya hao ka moka. Nka se botse gore lebala. Sometimes re fela re modimo a re rute go lebalela. Because go lebalela go boima. So he nako e ntse e tsamaya, kgopela modimo gore a o rute go lebalela. O ka no bo mo tshwaretse para so mo lebalele. Wa understand? Mo tshwarele. Henga ba sa phela be ke tlo re we need her. Atla re botse gore na why a sanka a just step se seka. Because go ka lebelela bophelo ba gago bo hlakahlakane after she departed. That's why bophelo ba gago bo ile ba shifter. Family to milo lagana, family to milo le mistreat. So that's why ke re ke go understand gore sometimes we wish ange o ka motcha these questions. But yeah, mama how we kenya gore like re fete ha botse because we have to respect the dead, you know. And for us to respect her, we need to honor her. At least re honor dilo tse di botse tse me ba di dirileng. So you have to forgive her. But e rapedishe gore modimo ke mo lebalele ke mo tshwarele. Yena nkare ke mo tshwaretse because ha ke tsebe now why a sa nthusa. Yes. Maybe ana sebetsana le something, then she failed hore ebe o nthusa. Kore ke yona ntho ke ipotsang hore o stopuwe ke eng after hore ke mo jwetse. Mare eske hodile no, maybe like hona le bontate ba abusang bomme ba basadi ba bona. Exactly. Hona le bontate bomme ba abusang bontate. Yes. So as now ke nahana hore maybe kore kapo ha ke tsebe ke re kapo monna eo ne itse no ke tlo bolaya le ngwana wa hao or something. So ke le baka le ntse mme wa ka o ska ba jwetsa motho until maybe le yena kore like le mo wa teng o
o feela sorry kapa o feela guilty hore ha ke a thusa ngwanaka. Bona ngwanaka wa sokola no, wa safara ka mistake tsaka. So ke mo tshwaretse ke mme wa ka, la sa le siyo, she's still my mom. Exactly. Ke mo tshwaretse, but di-memories tsa rape ha di lebale easily, ebile e seng easily, totally ha di lebale. Exactly. Every time ya khutla, no matter hore ke neneng, but ebile di etsahala hangata tje, e khutla hangata. Like last week ke utlwile but ke radio hore no, hona le other guy a rapile ngwana wa 16 years, and that guy o rapile ngwana yona until a ba paralyzed. And ke le bontate modimo because ha se bana ba ngata ba tshwana le nna benkareng o rapiwe ha ba mo bolaya. Exactly. And especially ke mmone motho eo, because a ka ba itse ebile o mpone ke tlo mo bolaya, but ha mpolaya. So but ke wish hore kore ha ke tsebe if ever kore whenever mo wa teng you ha ke tsebe fane ya hae. Yeah, e be re sa tlo fihla ko yena, that monster. E be re sa tlo fihla ko yena ne. E be re tswaletse la mama, right? And guys, don't come for me. I'm not condoning what she did, but at the end of the day, she had reasons, right? And we don't even know them. And her reasons are unknown at the moment. So that's why ke mo kgopela hore instead or ke tla reng instead of for a phele a bala ka mama hide this, mama hide that, it's okay. The feelings tsa hae they are valid, but I'm just saying a focus go tse dingwe tse di positive tse leng gore mama hae o di dirile, because she's not here to answer for herself, unfortunately. So I'm not condoning what she did. I'm not. So re kenelela ho this monster, re kenelela mo ho this perpetrator. I get about kena mang, and e kusha bohloko because o rapile ngwana batho ane 5 years. O rapile ngwana batho ane 5 years. Wa fetsa wa ba mo phumula wa mo hlapisha. Ya bontsha gore you are a monster. You are actually a monster. So sorry ngwana kane, sorry. Sorry. You are very brave. You are very brave. And you are very brave. I'm not even lying to you. 20 years old. You are telling your story. The age of 20 years old. Managed to pass your matric. 20 years old. Jesus. 20 years old. 20. You still have a lot to live for. And what hurts me the most is you sometimes you try to commit a suicide. Or paralyzed, but you're still here. So you are very brave. You are very brave. It's time for you to speak to that perpetrator who took advantage of you. We don't even care. If you that camera, speak to him, and then but now just talk to him. Abuti,
ha ke tsebe ke reng, but ntho e keng ka e buang ke re o nkutlwisitse bohloko haholo. Ha ke tsebe hore na o no bonang ke ntho no e bona ho nna. Ke ne ke le monyane, ke ne ke sa deserve hore o ka etsa ntho e entseng ho nna. Ke rapela hore ebe kore o ntso phela mo teng, family ya hao e ntse le teng, and ke rapela hape ntate Modimo a nsavele wena. Ke hloka di-answers, ke hloka mabaka from wena, not from anyone else. So Take time. Breathe in, breathe out. o nkutlwisitse bohloko. While ke ne ke nkile as if o ntate wa ka, because ke hotse o le pelaka. Ke hloka mabaka, ke hloka o tlo mpotsa hore why o entse ntho e entseng. Ke ne ke le monyane, ke a tjho hape. Ha ke ne ke sa deserve hore be o tlotla, hore be o entse ntho e entseng over me. So ke a kopa mo teng o tronkong kapa o ntso le teng ha e monana, I don't know mo teng. Please know hore every time ha ke rapela ke re tete Modimo a mpolokele wena, ke hloka di-answers from wena, because kore ke hloka mabaka, ke hloka di-answer, because ke ne ke nkile jalo ka ntate wa ka. So e etsahetse, but thanks but no thanks, because yeah, o nkutlwisitse bohloko haholo. Kore even now ha ke tsebe, I'm scared of dating now because of you. Kore ke na le leqeba inside le sa bonahaleng, le tsejwang ke nna. A ke re ba re bohloko ba seeta se utlwa ke monga sona. So I'm the one a feeling pain on sileng ka yona. So if you are keep on doing that, but o tlo etsa le mo sa etsuweng. O tlo tla o kena o etse ntho e o entseng jwalo ka hala kgona ho etsa pele ho nna. O tlo tla o etsa motho o mong mo ba sa tlo fa chance jwalo ka mme ba ka o file yona. So ha ke tsebe o a phela o hlokahetse o tronkong o kae. Okay, so ke lebetse le ka mama ne. Yeah, I think since like o na le di questions tse dintsi, ke gopola re bolela le yena for the last time. Ngero plomelela le yena o le mo betting. So now bolela le yena for the last time. And then o tlo lebella this video every day. You want to talk to her, you will watch this video. Lebelela mo video o bolela le mama hao. Mama, ke o tshwaretse, and ha ke tsebe hore if ho na le lebaka kapa mabaka a entseng hore o ske wa reporta. Kore ntho maybe ho na le something e etsahetseng hore o ska ba le chance ya go kgone ho nthusa. Ha ke tsebe hore na partner ya hao o na o hlekefetsa kapa o na o etsang, ha ke tsebe. But ntho a nkentseng yona a ke so accept it today. So please, I don't know hore, I so wish hore wa tseba ha ke le mong ke re I so wish hore kore ha ke ya ka mabitleng ho wena ke bue then o respond. The pain kore bohloko bo bang teng ke ba hore
ke a bua, but you don't respond. I'm sure wa nkutlwa, but please feel the pain e ke feelang. No hore I'm stuck ke pain ena e o ntshileng le yona. I don't blame you. I do blame you. Ke tla re ha ke o blame because ha ke tsebe mabaka hao a entseng hore o ska nthusa. Ke a o blame hore why o sa nthusa. Hona tjenana, I'm here because I think hore ke hloka ho fola, ne? Okay. So mme wa ka player how le siko, but you are my mother. You will still be, and you tlo rata forever. Whatever etsahetseng empe le bohloko, but you are still my mother. Ha ke nahane hore ho na le motswadi a ka emang like a eme nako eo e o emeng o bo ba le nna until ke hlaya. Ha ke qeta ho hlaya o bo tla o dumella ntho e jwalo. So I think hore maybe ho na le mabaka a na etsahala, ha ke tsebe. That's why ke reng ke o tshwaretse ha ke o tshwarela, because ha ona motho ke tla mo botsa a na le di-answers tse tlo tshwana le tsa hao. So okay, re gaufi le ho tswalela. And also the reason why o ngwadile message is because o need a justice. So ho need a justice yona ka mokgwa ona o. You also need to find healing. You need to find healing within yourself. And re gaufi le ho create justice. So na ntong ka bolela noko hore it's lena la ga ke mang. Okay, nta ona le ngwana sho. O mo ka lebaka la hao. Apparently you raped her. Ana le 5 years old. Little today. A robale. Lena sometimes o ngwala message ka masa. O phela alla every day. O need justice. O need gore o ye tronkong for dilo tse ka moka ga tsona tse mo dirile go tsona. And justice must be served. Especially if you commit a crime. You have to serve time. Because you took advantage of ngwana monyane o leng gore ha tsebe selo. And I ke bolele yena ke banna ba bantši ka montle ba ileng gore ba tša di advantage ka bana ba banyane. O rape jwa ngwana o fetše mmotse gore o tlo gwa ge o ka bolela. O motswadi wa mohuta mang? Are you even a father? Le ba molao re a kgopela. Gothe. Wherever you are. Gothe. Walla. Ane ikusha bohloko. Ikusha bohloko kudu. Ane ba gona banna ba ile gore ba rape bana ba bona ka montle. Ikusha bohloko. Ane batswadi ke nako ya gore bana ba rena ga ba etla gore na ga ba lla re eme ka maoto banna. O nka se kgethe monna over ngwanaka. A re ska dumelela gore lerato le rena le lona for banna ba rena le cloud our own judgment. Because unfortunately she's not here. She's not even here to defend herself. She's not here to tell her story. Ngwana o imelwa. Kena sancho alle a eme a tlatlate a nyakana le thuso. So wherever you are, hand yourself in. Just hand yourself in to the police. They will just see what to do with you. Because one thing about karma, when it comes, let me tell you, honey, it doesn't even knock.
It's either karma e tlo tla mo go wena goba e tlo tla go baneng ba gago goba e tlo tla ditlogolong tša gago. You have to pay for what you did to this child. You have to pay. You have to own up to your own mistake. Even as a mistake, rape is not even a mistake. You have to come and own up to whatever you did to this child. You have to pay for your own sins, and for that you will suffer. You will suffer. Look at her. Look at what you did to her. No animal. Guys, animal. She's basically alone. Apparently, they are not close. Apparently, she's staying with a teacher. You need a support. You need a support more than anything. And I'm not okay emotionally. I was not up for this interview, but I had to. I had to choose her over my own problems. I had to prioritize her feelings over my own problems. Because Begi go wish her. But I had to prioritize her. Because whatever that happened to her might one day happen to my own child, God forbid. So, Pihelo, wherever you are, lilena ba molao, re a le kgopela, re a le rapela. Re thusheng. Help this child. Counseling, if you can offer counseling, please do. If you can offer donations, please donate for her. She's suffering. She at least passed her matric. So please, ke a le kgopela, ke a le rapela. A re mo thusheng. So, with that said, is there anything you want to say, to anyone, any child out there, to any parent out there? Just anything you would like to say to the younger you? Because you were still young, and don't blame yourself, you were still a child. Lena sometimes give you better the time go check o fitse jwang after, because I don't know feeling you were still young. So what will you like to say to everyone at home who's watching right now? Ke tlotla ke qala ka di-teenage haholo. Ntho e ke tlo e bua ke re like tsela ke e fetileng e bohloko. Ebile worst part ke ha o sena support. So please, ke abuti wa hao, ke mtate wa hao, ke boyfriend ha o re no or no. Okay, bonto ya bo Matasha what, please ke kopa le bueng, because the minute fela guy anta o tshwara bona gore no yo o tlo nka advantage because of that. And like ha ona ngwana a batlang a ichusetsang a ka reng nna ke batla gore ipu hayo. So ha ke no re ke mistake, no, ha se mistake, Miss Dolphin. It's not a mistake. It's not a mistake because You did that intentionally. yes, because ke nahana hore ha o le ntate kapa o le abuti o na le thaka tsa hao. Exactly. O na le mosadi hao kapa o na le girlfriend ya hao. Yes. And hence ha se rona banana fela ba re bua le bashimane. They do, yes. Which is wrong. And ntho ke kopang tle, please ke kopa le bue. Yeah. Please talk. La ba sa o mamele, like I did ke jwetsitse regadi wa ka ba sa nthusi. Fine. Ke hotse ka ntshone. So now I'm full of anger. Kore I'm wounded. Ha ke tsebe ke re I'm not okay. I'm not. So please ke kopa o bue whenever ke friend, ke neighbor, ke ma le motho fela strateng o ka mo jwetsa hore hona le motho a ntseng so le so le so.
but ke jwaleng ke kae, please. Like ke bua from experience, ne? Ha ke a bua. Kore, le after mama a hlokahale, ha ke a bua le batho ba ngodisitseng, ha ke a ba jwetsa, ha ba tsebe, ne? Until now. Ke sure batho ba shocked ha ba bona this video because of lack of communication e ba nang le yona. Communicate with your children. Communication is important, guys. Ke family or what, mang, communication is very important. Especially, I could say, because hona jwale, being an orphan has how easy. Hona le bana be leng di-orphan, but ba sa e feeling hore ke di-orphan, ho latela treatment e ba e fumanang. But hona le mme kapa ke re mosadi a tsamaya a ye sepetlele a lo beleha ngwana. It's either ho hlokahala mme eo kapa ngwana. So imagine ha mme eo a tsamaya a siya ngwana. While family ha ena communication, what's gonna happen ka ngwana? Ke mane ma tliswa kae? Di-orphanage. Because of family e kwana, e mongwe kwana. Maybe o fumana hore mme enwa le ena na ntse a sa ratuwe. So ha ona hore wa tseba mental fin, ke nahanne hore kore le hona jwale I used to think hore there's no way o ka hloya mme wa ka bo ratanna. There's no way. Why la ntsa phela o sa mmatle? Ha sa hloketse, what's going to happen kan? O no sa mmatle. Nothing. And ha ke tsebe ho latela kore dintho tse ke lekileng ho di etsa ha di etsahala. Kore ha ke tsebe le sekolo kore ha ke tsebe ke ka mohau wa ntate Modimo re qetile matric wa ka. Ke mamelletse everything. Amen. Kore ka pelo eo e bohloko eo ka nna ka tsamaya until now. But how bonolo? Being an orphan, how bonolo? How bonolo? Ke tla re ha ke batle hore ho hloka mme ho bohloko, ho hloka ntate ho betere. Ke pain tse tshwanang. Ya tshwana, but nna ya re be ke hlokile mme wa ka dilemong tseo e bohloko. Ntse le bohloko le hona jwale because as you know hona tjenana I'm 20 ke hloka communication le mme wa ka. Re hloka ba le conversation. But hayo. Okay. So please kore ke a kopa. Ha ke tsebe ke a kopa hle, ke a kopa. Ha ke tsebe. So o passed matric, no busy kang? No. I did pass my matric, but for now ke dutse hae because ke ne ke batlile ho ya sekolong this year. But as for tjhelete, accommodation, registration, what, because ke ne se ke apply. NSFAS. Yes, ne se ke apply. But because of NSFAS ena le a ke tsebe ba re di college di TVET ya sokodisa. Okay, so kare okay ha ntse sokodisa this year maybe ke the job hunting at least. Will I consider a upgrade? But ha ke a fumana. Ho upgrade ne ke tlametse be ke lo tla ke etsa hona jwale ka June. Ke tlametse ke tla ke apply. E bile tlametse ba khala ke apply. E be ke tla ke ngola ka June. But as nna ke ne ke nahanne hore maybe ke tlo etsa CV ke di ise ebe ba apply online. I did the online jobs ke ntse ke batla di online but ha ke so fumane feedback. So ke like ke dutse fela nje hae. I'm doing nothing. So una no ro onya ke mmereko or so that ke kgone go save for next year gono ya sekolong. Okay. So you did mention hore teacher how you go jere in. You're Yes. staying with her.
So how is the relationship between the two of you now? I don't want to lie. Ntho e ke nka ka e buang ke hore that lady, kore bophelong ba ka o bapala role e ne tlameha e bapalwa ke mme wa ka. Ha ke batle ho blame mme wa ka too much. But ntho e nka ka e buang ka hore Meletsoka o bapala role a big role in my life. Ke kopane le yena ka nako e nyane. But kore o fila in the spaces kore lerato le ke le hlokileng o mpha lona kore ha ke tsebe ha ke nahane mane hore hona le motho a ka nkang ngwana fela kwana tlo tla dula le no ntle le hore family tsa hae to communicate le yena but yena o entse ntho and I'm so grateful for that. And yeah, so ke eng ntho ka ratang o mmotsa yona? Because my I teacher, get tse dingwe a o di bolele, you know, maybe wa mo senyetsa go ne mo le gore o nyaka mo leboga go ne mo le gore o nyaka mo gopela tshwarelo, you know, bolela le yena because she's someone who took you in. So what will you like to say to her right now if she's watching? let me say, my beloved mother, yes. Ke a leboha. Thank you very much. Thanks for the support. Thanks for always being there. Kore hole bohloko hole monate, you were there for me. Thanks. Kore ha ke tsebe, I have nothing to offer, but all I can say is that thank you. Ke a leboha and haholo, and God bless you. And ha ke tsebe ke kore hande de modimo a ka nketsa hantle, he will be the one to be remembered. Amen. Because you saved my life. Like I told her, hore, I feel like I don't belong to this world. And then she turned hore, no, don't blame yourself for what happened. Hence, we take it like, I have to move forward. Ne? And that lady plays a big role in my life. Ke la ka mo jwetsa ka re no. Ha ke sa ikutlwe ka kore ke belong at this world, kore ke welcome to lefatsheng, it's better for me hore ke nke moya wa ka. And then she stopped me and she was harsh hore no, don't blame yourself because you don't know what happened. How tsebe ho etsetse jwang? All you know ke hore you've been raped, ho etsala tjena ho etsala tjena. How tsebe lebaka le tseng hore ho etsale so. Jwale ke lebo haholo. Like hona jwale batho ba man hore no wena kore ha ke batle like ke because of ke la ka rapewa ke tlemetse ke bona hale hore yo o rapewa, that's why hana future, I do have a bright future. Amen. I do have, and my destination it will reach again with or without anyone. From now on, as I'll be on my own, like, let me say, as Kahola no, I have to learn the intensity because ha ke tlo ba le teacher ya ka forever. Ke ntho ke realizing you after ke lose mme wa ka and family ya ka disappointed yetseng. And ho bohloko o tseba hore hona le family around be ba sa support. Ba kopana le ba o dumedise. Oye o go na le bothata. Kore ba ske ba kore ho bona o ska ba ntho e metharang ho hang. Ke ntse matric ba ka ke pasitse. Ke ntse ke wa ke tswa le mistress wa ka, so I owe you a lot, my lady. Haholo fela. I don't want to lie. You saved my life injured because ke nahana ga ene se ka wena, like nna ke ne ke na le ke ne ke na le ntho ya hore ke lo ipolaya, like ke ne ke lo etsa ntho, but because of you ke like I stop because o njwetsitse hore ke na le last born e se shebile nna e tlo tlameha e thuswe ke nna. So
Ke a leboha. Thank you very much. Ke a leboha ho nkamohela ka hara lelapa la hao without hore o bue le ba lelapa la hao. But you did, and thanks. Kore o bapala mother figure ho nna. Like I used to tell you, hore no, you are very important. Kore sometimes ke ipotsa hore e le hore mme e ke reng ke wa ka hlokahetseng ke wa ka o ke wena mme wa ka. Ke dula ke o botsa jwalo hore what if ke wena mme wa ka and then ole, but ke be ke khutla ke re no, that one is my mother, ke mme wa ka, no matter ho etseng. And ha ke na mantswe a mangata, ntho ke tshwang fela ke go thank you very much. Thank you for saving my life. Thank you ho tsamaya le nna this journey till ke qeta matric wa ka until now. Thank you very much. Amen. Yo, a bohlale Shem. Wow. O nyaka ba go gola vele? Ke batla ba le sole. Le shole. Oh my goodness. Okay. Go to school. I have to go to school. If you go ba le shole, you have to strive. And the minute we were fast, the tinte, get up. I like your spirit. You're very brave. Very brave young woman. Filled with so much wisdom. Thank you. Wow. With that said, thank you for coming. I will definitely, maybe ke ngwale nama fonja hao. Ke di ngwale, ke di fela Yes. we need a counseling number 1, right? And then we need the donation. Do you need them? Yes. Okay. You need to go to school, or maybe we need them busy, but we will figure that one out, right? So for now, I think Refedije, or is there anything you want to share? No. Okay. And also thank you so much for reaching out to me. I know it wasn't even easy, but you had to do what you had to do, because it's time. Ke fela ke re tongo le ngwe dira ka nako ya yona. O tlo tla lotse dintši but o ska wara. Nako e ntse e tsamaya. No ke nako gore wena o find a healing and focus on that. Focus on the positive side. O ska focus on the negative fela. Because it's time for you to grow as an individual. And growth is inevitable out. You understand? So for now, nna ke bona ngwana mongwe o botlhale, black beauty just like me, and one day modimo tlo blessa ka ntongo le nngwe o e nyaka mo bophelong ba hao. And guys, bear in mind that our episodes are unfiltered, right? We don't pretend this side. We don't pretend we are not perfect. And if you only negative comment to share, you can share it, but I'm gonna delete it, because at the end of the day, this channel specializes in batho ba ileng hore ba tsamaile ka gare ga di situation, healing and testimony. Right. And if you would like to be part of me, if you would like to be my guest, you already know what to do. Just subscribe, like, and also contact me on this number 072-711-7917. And with that said, have a lovely day and a blessed day. Do you believe in prayer? Yes. Okay, let's wrap it up. Katapelo. Can we pray? It's not rapela kapelon, right? Okay, no, it's fine. You can hold my hand and let's just pray, man.